nilitum nang litum pananggahang alam bang non nili introduction na bang po. Atumi ba atumi dik anggong ilitum tribal atum alidar Aphan labangso a BJP sarkar tribal alidar Aphan ka sa press akam non claim pick la alang litum election high tech pen tribal atum han ke lang akam si non jasemet claim ilitum alidar Pranab Dole Aphan alang lita la DS company Aphan Kazironga long ingle pothar bate karbetum ingleng pothar putapu ingle pothar along DS company itu Aphan long le Jorsi suri achiri Jorsi non hadak 7-star hotel kapikin di wakam ini tong tribal along le karbiang long along le sinang thilo lata tribal along le schedule 6 schedule area aglo alang litum son ke claim dia jakong abe constitution ateng pe athema la ke ilitum tribal atom pan jong hisita ilitum duk o meni along li tum ବ୍ୟବହାର texted lo meni non amatke sita ilitum unji ke di la ke pi unji akam si claim nanji sita ka pi un long le det dia panawan si non ke DS company ato long li ta pa cherai su chip lo la pen la claim nang ni pula son a scheme enang ni pu pen a job rabha tuma wrong si ha Kamrup district ang bong boko na tu kita matuwa hala dakta auditor rabha ili tuma lidar ha arrest that kasa press ay silo non la pen non arrest asiti nang lilo ili tuma Samson Teron legal secretary law secretary APHLC lapen Riso Teron ilitum Borjan Homosti CC committee president la alang litum hana lo ng pelil alang litum hala solar project binang ne pu alang litum ka song ke Japon po ilitum anta song don no alang litum ka ke Japon po alang litum hata non ka RSG alam sido lapen tribal leader dum han an nilitum hanan na arrest po komla pape do clip ala monusmriti long ke to ateng hala bamun tu monusmriti long ke to ateng aking a room si tribal dungi donang jit pada ke to hala so ateng si non na Assam government BJP government BJP sarkar tum non da si claim la son da taxi la son ke claim dia Aphan ilitum along le ilitum a lang roy anta irrigation project kape claim long le det dia Aphan khiti ka pe claim long le det dia Aphan ha amria na tu adim ko pumayong te karakunchi po adim lapendak fuloni long ho po adim lapen ha NC Hills ta lapen along kaprek ta dak singhason ang longa mata ingchin ki pur akarbar claim amasi ilitum allo alang roy anang kape kring hak ya kam si non claim bo itum hanang piduk ya Aphan angi kipuke 1,000 none 20,000 amuni tumhan employment PG pu la sona a project pe kon na sige un jilang ma lagi tumhan apa chope lagi athema hadak mikir bamuni pu longta la son dakta si solar project don ala dakta 1,000 none pilone sakori PG pu lo amon non ki pige karbi Aphan inut bet lata sukida apos ana inut bet kelong nun aba anut ka prek dawe hada abang apreta da om OE halada di Karbia tu ni inut bet kelong Karbia rong lo ta ala Nogaon district Karbia rong la som si ilitum Karbia dom Aphan ke claim tribal dom Aphan ke claim jasemet Karbi tribal dom Aphan nang lang un elo athema ilitum IMLA tum anta stooges ason no stooge ku hang be nun prong chot anak la tu hang dalam ganing ye dun je ke tek to ma vela ke hai dia tu ma vela la si la son pinchong si ilitum Aphan nang dong het na suppress ilitum Aphan na piduk muchot dia kam si claim non la an si ni lininje po ason kapre appoint da dolan non ilitum ang bong do dung het pu Bikram Hansia ke hai do David Kathar do la pen Ibrinus rong hang do la pen Bijat Terang do alang litum ta paninge hurana non amat ken ni lila so point na bang la an si ni po
तो फ्रांसी कारबिंगलों मीडिया तुम्हान आम तमें कार्टून बजेरिक लो नीली उठौत नील तुम पुटुन चुटकान तुम बांग्ला है लो प्रोनोप दोले लापेन आदित्य रभा अलांग लितुम लाके इनु ट्राइबल लीडर अलांग लितमे मिसिंग खाई सामे लितुम कारबियतुम लोंगले के चपा जोगनी उफान तमें नंची सोंदु आदित्य रभा तमें अलांग लि रभा आखे वो टिप्स तमें अलांग लि तमें मिनांग अन मिसिंग तुम लोगों की सुंग तिवा तुम लोगों की सुंग कपड़े की सुंग तमें अलांग लि लैंड डिफेंडर हिसाब लोंगले फिलांग का चराई नंजी को लोंग मके अलांग तुम कारजाब तुम बेरा तुम लासे अलांग लि तुम फान illegal aron repen ke arrest bor I det labangke nitum non kachari ko ma government mate himonto biswa sarma kachari a government phani tum condemn alang li tum si longle phelang tribal tum han kapa jogning tum ke rai nang tum alang li tum si government kachari lo alang li tum si longle pata kapa jirning tum lo alang li tum si longle border dispute ame kapa jogning tum lo sita alang li tum longle kapa jog tribal tum han kapa sung bang kapa jogi kali non bangke government tu masih Adani Ambani tu pan long le kacau dai kam se ikle. Tante la solong tribal ali dar tu government ke claim ki chok silong dodun clip nang poma. Megjang dun clip nang poma. Arju dun phong nang poma. Landun ding nang poma. Hala manggil tu arju dun tu. Lasi labangso illegal arrest. Himonto bisa sarma government immediately si withdraw nangi. Lapen alang litum pan a section pabon be pinpen. Latum land right activist pitna alang litum longlip hilang kacau song atum alang litum pan non nomor case pen withdraw at si release naing kusi itu kupon chu lal lapen adun chu tipu trung bang lahen lo kar biang long along litum mati ensil pen bang rumpet MLA non bang trok dolo lapen non session do bom la sita litum session lo bang trok MLA pen tame kar biang long lapen ensil tu makisung lam hadak tang rajai dun tebang Piniani border, interstate border alam the ninja dun hai bangwe, inter district alam the ninja dun hai bangwe, lapen tap kar biang long akisung. Sai ka chuti kita makisung ben cenglo. Lapen non boreng war sai ka chuklem bom tu, bainong kelong le alam ben cenglo ka tu wela tu ninja dun hai itu. Lasi nil tu kupon loje, non kedo bom abaje session along rame dun thekon long lo. Kar biang long lapen de mahasop made en sihil sapan ke me sen apikes ke wan pidun bangke ni tum thek long le ke thek thulong bangke ke do tang sik shidul along le tribal tumarong kachukim tang along le hala bang so long le Adani Ambani atum han ke pek ya sai bang selang dun klem pinil tum kaduk weda chini ke Kar Biang Long district one of the largest district in Assam lapen lake agriculture district us bang hokon dak sok tame jat le chuti kita me thenghe chuti kita me parogyam phong tame jat le chuti kita me agriculture hin bang sita me agriculture Aphan ke abaje focus one with it ke one chu bang ke Adani Ambani hada feasible kali a project chil tum long PSP project palm storage project non son thara kunsi long son thara kunsi itu non pulonte itu kubom no dake Kar Biang Long bom tame amri homosti bangke non make project exam do adat RV ka du ko tame balance do bom la sitala so project wan der philo pro tang te hada inglong arlo aing hu non ki kongbong bi lai hu ke pawela hada non kang sam do apir the ke silong sono vedar ka dak long lelo lo tang te itu han message ma so project la penon ke do bom ala dak tiwa tu so ka chutiki Hesere ka chuti ki pensela tung bang non chubom lo. Kita la so project nang bikok pala ta tung pilo ke long logi. Non alang itum council itum kaning je jimeo. La bang so 27,000 crores a project long fi non ke banji do. La yong sidang do tang de bang suri inkoy. Abo reng oversight da long ji busalang tung paklan. Ari la son thak tha project ni tum theklong lo. Big dam dan itum theklong lo. Hydro langpi hydro power da theklong lo. Piniada abo reng oversight bang kon ke long. Dak tala son thot plan te jima non he jong itu sar jong polo mikir bamuni lo hadak Kar Biang Long le jiri pharo ke thom do kai long le so ka chu ki along le 3P dak eviction claim bi death se dak solar project ayur to company tum bidang hadak ore warsa bangka no long do inue lanta security ya sakuri blonde ko mal lage lage agency tum sikipi temporary amaselang li claim dun bom lo Cikluan thom trok ba claim dun lo dorong halong le ong bangsa kure chikan pen agency to bangsa kure dorong harap nasi la son sil to manang pincong di
Lasi askop ke ni tum theklong le lahai project ke wan pen bang ke lahai project ke wan ke la tum thang da gali election Aphan lai hui atangka chuan etlo lasi non ke job je ong si lai tum rong le nang chi si la tum company nang pi pan body England pathar mate England pathar lo dak ili tum Kohora tum DS company tum pha thala dak long le jur jobosti pe no Assam government tum ke Halo dak 3 generation lo Adewasi tum lo Karbi tum lo missing tum lo dak sai chuki isi generation lo more than 3 generation lo dak long le tum chukle non la tum phan without any free and prior information consent of pin pen da hotel lang biji ku pachini ne pin pen hearing the dopame me pen ichi dam bo ite la ke illegal kus ni la ke thang da gali tribal tum phan ka duk je phan ka wir je phan la ke government tum claim tum jom ko la si ala da DS company tum phan tame aron ravens ye claim non palm storage project thara kon chi long tame hearing bidam lo hala da hearing gi bi lo tante ladak thara kon chi la pen amri ara to an tum affected tum phan pangrum pam mesi ada hearing call ngai hearing call pen labang so project alam than pam meni English alam pen than che chokche Khomia alam pen than che chokche Tiwa alam pen Karbi alam pen Tok Jir pen Liplet pen Pachini pam mesi rapat pachini ni sida ke damtang a hearing ki bieda mangke ada bidam nang tang so silitun theklong hang a proper formalities awe hang ta bi to silitun theklong nildum kachini dun ke lakli hala da inuna rong sar tang ka lolo hala rong sar bang tharo isi ni mune pangrum lo hala anjui pruilo hala in public hearing sida da ke to ta ingela tu minus long to ke more than 1500 participants took part in the hearing sito kali ma sida hala to bang tharo isi bang poke baking room si hala da anju pruilo la and la pe hala so hearing phan lo la bang tharo isi an choi phan lo lakli company atum poisa rong sar ka nong lo hala so si la si free and fair kali la tu claim itum ban forceful la tam sanang kun claim ko asi niutum hai che don rekhe niutum che songom ji la pen Himonto Biswa Sharma government phanda minitum bachini intun je land right defender land right activist tum phan yongsi nang le tum nang pang thek bom nang phen nang ha bom non son illegal arrest claim bom lo kante an su se kar biang long msil ka che song ke tu pak sin tu song si ini bachini bom nam thei sinana jigna kohora longka longle company han pidet kulo he la pen la som thak thak si difu area long ang bong 7 din ne 10 din apang isi alo isi are bandar isi alo plan rong pokebra isi ni kopini alo pan kopilo la so rong ta election that pen company han dong kibiji putong council tum khamat hama la so lang pu thak nang di hin pen kopilo jong dan lu thigonong alo abang ni litu masau lang long arjun long la so pula pu thak propose reserve forest la so pu thak bade la se athak long reserve forest ka phang hotang an ka restore ning bolam dalan tum ningje bini assembly long da so lam wang lo garbiang long MLA tum dun klit ningje dun mang le ala minister la lam da thak mo vedan lo bang ningje dun mang de ma alang itu mu pu bang ke rong ra tu ingnam gi clear da jo ingnar la ben ga pre ka tum do thai vedan lo rong wang ra lo si kali mati la son si pini house long reply lo la si minister bang pulo a district tin da na methang a district forest long ka restore tu je fan kam si claim mo tu si order bilo la pen Prabjin pen kar biar orang kuan ma forest arto bedo ke eviction claim ban ke order na klan prang daga chini lor sita iltum kar biang long la ke sik situ langkang arlo council masih foresta kacari aja kong da pier lo la pen itum kar bi ha India angkang pi benelan da me parliament long da papaset lo je forest right act itum aja kong na pier lo tribal satun forest long ki do aja kong da pipon lo hemi do ke chukim aja kong da pipon lo sita alang litumbang kemang ke lakli government do kemang ke lakli forest along jomsi tribal tum hem chukim lok lote labang so rong eviction ke claim jilang so son la pen dak rong kimeo rong te angbo da dung het before dung het rong pangthir la son eviction ke claim non pilo claim hang claim play jilang so pilo claim hang claim play ultimately bang ke kar bi to mate tribal tum rong chukim ana rong bang freedom seraraksi company tum ban hand over serarak dia kanselang tum ko body si claim lasi labangso tribal tumpan a rights ki pitang de danta kapadu nong le der pan state government tum ke claim bom make nil tum che fight dunji la ke rat pan tum ar chap tum ji musim tum bachini aku la
ingnar ka pe do ji ta ma jat si forest pe do nang ji si claim pute hala thara kun chi ta forest lu ti hala dakta ko si freedom akang ge do lama along ho anda forest sai selo anda pilu freedom ya akang ge do la la pen hala solar project hala khot tia long ta forest lo ingnar ge do hala ke ingnar do be ga dim lo ko kisi ke freedom tu ilang la ke 11 corridor la ke non le dam ta ingnar se tong ya la ke son si vi turong la ke tribal do mang ka pisum ya semen la kar dia do mang ke la un yo la bang so sarkar ate la himan to biso sorma sarkar BJP sarkar ke tribal pan kar dia do mang ke la un sarkar je thana ling ta forest lagi bigi pulo tangte ahogalam pudam lo te nelia mata je podun ji mene hedi alam bang ke je la ye dum ingnar kape doji pudela robot plantation bi lo pape thivre lante la robot plantation aju ta ingnar du long le det lo bang ke aprang ingnar ke do asai adim sai sel gen tel lata anda CM da robot plantation na dang thiu alam ni ta ingnar papang reng rong ta mele la robot aju de por lo inkai ke det ngi da ingnar pape bang ni yong si ingnar pan kang hon bare pulo tangte la sila ke Allah mangge thang takadi la ke longli la adani ambani atom pan green co atom pan hinduja atom pan la pen ko pipilo ne do olang DS company atom pan longli ka chojor akam lage chojor et lo election hot poisa ta et lo election hot rat atom pan hala ko pipilo ne ron lo da si vote nam ilo la pen non election ta chipe hai lo la pen aku non election do thule lo ta aku chojor thule po la ka chojor ke la tungi ing ton te lo la bang so BJP karbia BJP atum tuke karbia BJP punang koklo karbia long ke do BJP atum mangadi ilit pang CM lo CM lo la alang li phan si punang koklo yo aku MLA tum bang trok do ke non ke mo be pu sa di stu che la ke kopinia robora bostu la pu bang ko somar tu ki ju bostu he bikok lo te pu bikok lo terek thak lo la pu chot ana ta kam lo la so MLA to mang ke MP to man ta poisa nan gila so karbar chot ana angin non ako ison alam pu nam tu gila no next point ni litung ipu kang tum te jerap lok lo an apoy na bang ke hala solar project ke PSP ke claim pe na job hala lang an ge teng lap po ke ante lang an ge teng lap po lang roi ke ki lijio bang e jer suet po non la ni hok ta thek lo la son ante ilitung ke karbi atum ja semet karbi bakuki rengma tumanta ilitung inglong ajo si ja semet ke do as karbi ang long district ke inglong ajo ke do a population ong mulan hala tum kheti ke claim dia phan ke rap dunji ke apialang lo alang litum Allah alang anda teng pilap si irrigation pa pe claim long le ta kam se claim tu lo non ilitum chini lo karbiang long non ke ti claim long le arwe jang je non anta chili kiri anta kiri atum ta do tulang mo nanta atema arwe ave de dia posi po an irrigation scheme en lo kere me mi a poisa ko an ke ong lo ne pen claim lo non irrigation isita kam suli le anten la kasuli je lang kalilo hala PSPP ne penteng tulap lo te irrigation ne claim dia thai ka bidet po hala hu lo alang ne tunga demand ke lo hala so alang hai hu aprang ne udang nan ingtung duk lo 1987 na ningkan paru krisit kebra trokner kebra troksia ningkan ne lidak secretary ke do hala bang suhut ne lidum irrigation in highland pusi ne lidum a scheme selam hala suhut inglong aju alang roi cersu adim an lang teng si irui ben batai sile alang release job si tachok inglong aju irrigation hala da teres ben pasalam na ateman no namat ke inglong aju si itu munit ke hala tu mapan sok katiki ja semet sok mapen la men itu kecho pit me aketi siklem nang ilake consumable crop pulau lake consumable crop bang si ilitum ja semet claim nang ilitum jong si commercial crop bang claim tu rong pulau tangte claim tu bare pulau tangte kicho yo phanabang bang long si aku chuhang tunang lepo pa chunam nan tunang lepo lau bang ke chok chelo la sono bang ke bang katikia so bang ke fertilizer ko pi ne pesticide pi ne POG hala bang ke chuthong ta cancer ta ke long tu hala bang ke la si ilitum inglong so tom pan amethang pa chutiki thekya pan ke la highland irrigation project si jasmet claim nangi
minor da kali tulang micro irrigation project si claim nang micro po bang minor pen ta bitu mo chona bang hala son si claim si bang ha China beti ke claim son chersu a jam ta thi ke la tebula an si doji ke ho la teres ka selam hala dak si bang sok ki la son si ilitu claim te ko pulo ilitu in long ke ko tung la ke non ating a hem ta non anta mat plaster anta pritang mong pula ke ar pong anta pritang dai selo non anta la son ka pritang te ji pulo tante alam ni tuan pa consumable crop abang si just semet pa claim ni sok theng ke hanjang abang la puan kali la ke commercial crop ke plan tu den sok theng ke la ben hala hanjang melen la pen malu lai hui si just semet pe claim nang dia pot lo lai claim ji pulo tang de hala lang nang ji teng pichu ekra power project selam ekra te la ke ili tunge kiduk lokak na to ke plan ji la si ili tum la so lampang sini tum pulo non ye tomon ta do ar ni chot kali tomon ta do ke kreng lok lo ke tiar na claim lok le den lo in long be ke ti ke claim tang ta kreng lap lo thi lap and then not government na tum pia pot claim ke dak selo tu well la pen lonely point a project da ave a scheme ta in long pia pot lo ni plain district ke officer atong fan target pijatiti de chi Kroi jon ang bong nang selo tubel pharoi si enanji ko de don pharoi si aphan nang enanji e si selo tubel pen chiriner cap ke ti claim ime plain district aju plain aju ante non plain aju dak pulo ni arju dam lo agriculture department aphan hala tum pulo karbiang long ke long liar lo har long du la ma si selo tubel claim ke ja pula lag along ka break ke ko along athai duji mineson ingwai ja hello ke claim mi athai na claim hello bisaralam hapu ke border lo hojai district an ke silo tubel da silam lo lipon da silam lo la itum karbiang lo district nang lu chopen ke silam le lo ilitum pumema je hojai district an ke har lo we la nang kam nang kam je da phil ta long sai se kuili pumema kali ke lagante ande la haura ghat bethi pe posi selo tubel ta e de haura ghat boka do boka bethi ki koi dok moka pen ki koi dak bokolia puloni bethi pe pot selo tubel la pen loli point da har long lang roi do ko kente lang roi ta sedung do ko kente hala lang roi pen kapang sip account pe pot claim pe lai hui ke la ke neli ka chini la ke di karbia do pan kapi duk ya pan sil ang so scheme and ide neli ka mata neli ka chini non mata non ke kreng pik lo non mata la dum scheme and melan ko pia pot si ili dum MLA dum hala assembly long la dingje dum de Ningje dun rano mat wan serak no pusi nili la MLA dum pan cho ningri